Ri ch'akulaj, peraj ch'akulaj. Jolomaj. Runaq wachaj. Mich'aj. Metz'aj. Tzamaj. Aq'aj. Eyaj. Chi'aj. Wi'aj. Xikinaj. Ahora aprendamos cómo se poseen estas partes del cuerpo. Nujolom, runaq nuwich, numich, numet, nutzam, guaq, wej, nuchi, nuwi, nuxikin. Peraj, ch'akulaj. Tz'umaj. Pamaj. Ijaj. T'ikaj. Ruqul ap'aj. Ap'aj. Ruwi ap'aj. Ixk'eq. Ch'ekaj. Ruqul aqanaj. Aqanaj. Ruwi aqanaj. Ahora aprendamos cómo se poseen estas partes del cuerpo. Nutz'um, nupam, wij, nutz'ik, ruqul nuq'a, nuq'a, ruwi nuq'a, wixk'iq, nuch'ek, ruqul waqin, waqin, ruwi waqin.